Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya kawan ya, teman ya. Oke guys ya, kali ini kita mau main ondel-ondel run nih. Kalian bisa download di Play Store guys. Baru kali ini nih ada permainan ondel-ondel. Yuk kita mainkan aja ya guys ya. Kita play nih. Nah, ini di sini ada karakter juga nih guys. Ada ondel-ondel, kita mainkan langsung. Jadi tugasnya dia nyari duit guys, kayak biasa. Cuman kagak bawa gerobak nih. Lari-lari dia ya, nabrak. Biasanya kan lari-lari tuh bawa gerobak. Nah, jadi tinggal geser-geser aja nih. Ya, nabrak lagi. Jadi cari duit yang banyak nih guys. Ada Indomaret juga guys. Kalau Indomaret lagi tuh kalau mau jajan. Tuh ada bajai ya. Ya ngapain dia? Tuh nyari duit yang banyak. Oh, ada Indomaret. Lumayan seru guys. Tuh ada bajai. Jadi tugas kalian cuma lari-lari nyari duit. Ya nabrak. Set 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 set. Nabrak. Lompat guys. Baru 300, 400, 500. Wah. Yang enak mau sambil bawa gerobak nih ya. Lompat. Oh, asik guys. Ya, nabrak lagi. Jadi gitu guys mainnya guys. Lumayan seru sih. Jadi bisa kalian download di Play Store. Namanya ondel-ondel run. Rp 700, 900.